Mengalun kisah saborima, kisah barodat di Aceh, Langkaru Aceh timur dan barat, di sabor tempat merajai terang nasi doanu di mosi alam. Lanjut ke saat duangan poma idan yang bakma ayah jina pak jina ulun rindu dan kena berubah. You mendang ude mempatan ulun jasiat oh wadara nyangka meninggai mempah kejerat ulun jasiat lun baca doa udik di poma oh dan lun jadung upah lun bibu gada karena si berdanyo kendak ba Allah musibah belik dekat.